I posljednji ljudi, moje ime je Karlo, dobrodošli u novi klip na ovom kanalu. U ovom klipu ćemo raditi Q&A, pa mogli bi da počnemo sa prvim pitanjem. Prvo pitanje je, zašto si počeo da snimaš za YouTube ako može poz? Znači, ovo je napisao Makiša sve ove i ovo je napisao jedan lik koga vi ne poznajete, ali dobro. Zašto si počeo da snimaš za YouTube ako može poz? Poz za Makišu, to jest Makiska 802. Zašto sam počeo snimam? Pa vidio sam drugi youtuberi i prosto želao sam i ja da snimam i da dobijem taj silver play button, tako da to mi je uglavnom to. Koji ti je uzor na YouTube-u? Najveći uzor na YouTube mi je PewDiePie. Kad sam koliko njega i dan danas gledam, on mi je najveći uzor ikad na svetu. U stvari to mi je bio drugi uzor. Prvi uzor mi je Serbija, znači njega sam gledao kao mali, kao klinac neki, kad sam imao 6 godina. Da li misliš da ćeš do zime stići do 150 suba? Ja mislim da ću do zime stići jedno do 210 suba, tako da malo je 150 suba, do zime ću da stignem barem do 200. Koliko imaš godina? 10. Kakav si u školi? Pa u školi sam ni predobar, ni predloš, na sredini tako. Imaš li devojku? Pa nemam devojku, šta će mi devojka u pičku materinu, koji će mi to đavo? U koju školu ideš? Idem u osnovnu školu Selin Masluša. Možete čuli za Legion 439, s njega stalno pominjem u klipovima, s njim idem u školu i odeljenje. Koja ti je motivacija na YouTube-u? Motivacija mi je na YouTube-u da stignem do tih 100.000 subscribera, ali za sad mi je motivacija na YouTube-a dođem do 1000 suba i to je to. Sljedeće pitanje, da li voliš sarmu? Obožavam. Da li si srećan za 100 suba? Pa srećan sam, ali u isto vreme sam i razočaran zato što nisam baš očekivao tako malo suba. I ljudi, posljednje pitanje, koje godine si rođen? 8.7.2006. Ok, to je bilo to što se tiče videa. Ako se video bacite, to je to što se tiče Q&A. Ako vam se video bacite like, share, sub, ćao.